Anya laki din! Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya. Anya yati pagkaskas na mag... Unay mo natin. Sa lodsod ang pailaang manyat pagungungtak! Ay, unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako nga, mate. Unay mo natin. Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti aldaw saan ka nakainom salbag ka? Ha? Hoy! Si kaman pa'y ti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makukwardam. Ngam ka na yung kamabatag. Hoy! Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Dinakpay kay din masibugan salbag ka? Anya. Unay ka, heksarden ka mamait. Nakababay laki dito ka robalet ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Tinakababae tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Ay, pangasim ta sumarden kang kulakay. Ika maturugay, no? Ha? Dito ya kung sala sa maturog. Anya laki din. Sibog na kadugang mo. Ay, among beshi. Ay, nasakit talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay. Nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapo. Nagsakit talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko na ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwong. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasta unay da di lalaki. Ngam nagalas man di busis na, ada ayog na. Ngam isokit ti isap-sapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol. Ada itsura na. Iso na laang tawan trabaho na. Manugal. Artek. Babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay Kuwana. Kunada nga Rod Benshi, if it's hurting you, that's not love, okay? Beshi? Iso nga niya pa lang aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwol. Nalabas matanday taga namin mo. Ay, unay ka na yung guring. Dahil tamo lang sa sound aramidam, aw. Tapno mo man niya, ha? Makareng-reng kan, oh. Hanya? Tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha? Kita man day ta inaramid mo? Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Hay, ispumat gayam. Ha? Ha? Hay, nalaklakayan kan. Ngam is-wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Hay, salbag kakigde. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Hinggang, hay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysaya at lang no ang breakdown. Ha? Gureng, anya ka din dahil ang ibagbagam.Ag-break nga, may. Saan ko mamakasta? Hay, saan nak amalaala iti kasta da gol? Hay, ang breakdown. Na umaakin na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Ag-break time! Anya?
Salomay, hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timurid, tisbok ang ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ay na, una yan, pigsapil mo dyan. Hoy! Ay, puno ti magbaga, Salomay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nagbreak kamay. Ha? Pudno ka di dayta? Nag-break kayon? Ay, way, nagdangraw, oh. Isa ano, klone mo ti ayak ko. Ay, manipon dita, datan, ah! Anya? Oh, naragsak ka ita Salome. Kan pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodak kan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga amom tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Pudno ka di nag-breakdown, Beshi? Katuan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-breakda Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katakaragrag sa kakitinita nga imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Hun, Beshi. Ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti dayja agurin. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka rin dahi tang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahi ta ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita, Salomay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sakak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo ba't atap no amaw? Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya, kat inaklon ko mat na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla sungrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip baw. Ang mapit lang. Nidagaw tay aday bagbagada nga daputot na asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan, tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomad kami ti babae. Okay, namati ka ma. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka, Salome. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't lang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan na kay ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay dati dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi ti panagan anos mo idiking kuana.
Hay na, sapay na kumata kas na beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day tagay di ah. Ay, saan siguro, Bishi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na. Awan mo't sir-serbi na. Anya laki di. Unak lakit din wa sino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam goreng. Ha? Ay sanak mata problemado sa lume. Si kaki di mat ah. Adala pampanunutak mat ah. Oho, siguro pampanunutom ni dagola niya. Masayangan ka kan kuana, kasta ka di? Ah, hanya. Ay apo goreng aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray agto pati langit kan daga, awan sayo tim kunak tumot nay. Hindi. Hanya ka din day tangay bagbagam si kaababae. Katpod namat! Huh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam! Nalabas matanday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat ani Dagol tinangibre kanyak? No di kat siyak tinangibre ken kuwana. Oho! Nagadokat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamse ka. Nagalas abakla. Kasla ka na yun pa yan nabasa ti ubat mo. Hanya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Yung lakit din? Hay na, agyaman na talaga daya sa lume. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko king kuwana. Ha? Tapay, goreng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Imbaga namatan nga uray agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man na pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yan sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagol ita. Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya Dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna ha. Malabay amlaang goreng. Takitaan tayo no forever na ka ni Dagol. Ngam yaklapat yan. Ay unay siyang tata. Ay, jaklaki di pa siyang. Ngam bayamon goreng. San nga iso dati makadadalit al daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas day tanga aramid mo! Anyaya ti pare ko mau. Sika, sa lumimimi. Itay ka pa asaw oh. Di ka mapambanog asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpad! Kita man dito pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Ano lakit din dagol? Sigod ka di akasta ka? Ay, kwa. Saan, Mike? Nga, kita siguro may sa nga isburay to yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya, saan niya ibagbagam? Ay na, nagang saglang arudan unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Salubay, apay nga, yakasla saan ka ba naragsak ita? Tata, Nakaragragsak ka kadag iti post mo iti Facebook. Uray mulay pampanak ka ni Dagol boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kasta langam. ay, masurunak ka talaga kinidagol tata. Nay, tapay ngay. Anya ko mati pakasurunam, ket proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakitkita kan kuha na tata. Salumay.
Nakababain ata nakaisbo ang magmagna di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng, ibagbagam nga imbrik ni Dagol kapula ang tawan sa'yo na. Ngam ita, mababain ka mo lang araw, di ka ramid na dya lalakay. Tata, Iso nga ita, tanakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlata ka na yung ti kawan trabaho na. Mamartag pa ay, isbuan na pa ti pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Hohanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini Dagol, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagol iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya? Siguro, mabain ka matan gapo iti aramid na. Aga seman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga seman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi Guring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na wenuzaan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Hay, salbag ka. Is-buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupam. Salbag ka. Che. Ti may bagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayam iti kasta pa nagsasaum kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud dayja, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta una iti panangibabain mo iti kin ni Guring. Ibagampay nga awan nga min sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break ko ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tika awan trabaho na. Tiki na mamamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kaya tikaskan kwa na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.